Seterusnya dipersilakan Lieutenant Komander Nurul Syahidah binti Kamarudin TLDM, Lieutenant Komander Syafizan bin Abu Bakar TLDM, Lieutenant Komander Nazrul Hisham bin Abdul Wahab TLDM, Lieutenant Komander Fazil Fahmi bin Puzi TLDM, Lieutenant Komander Muhammad Husaini bin Anwar TLDM, Lieutenant Komander Nadiah binti Zulkarnain TLDM, Lieutenant Komander Muhammad Nasir bin Sa'ad TLDM, Lieutenant Komander Tadang Majlis Fikri bin Johari TLDM, Lieutenant Komander Muhammad Fikri bin Osman TLDM, Major Wan Kamal Bahrin bin Wan Qasim TUDM,